megalayapost.news. Menteri Sarkar Kejelang badai pejak tenat sin RD bat kwe tenat Sarkar ba asas tenas sotun mentaka sengila lek ban shimenta kum kongsan ban penkub buram ya kisamla bala pendap ya ke music class ka badai ka first convocation ka Riboy Presbyterian Music Institute ka bala long menta ha ka hall jong ka Riboy Presbyterian Synod ka badon hanong po ha ka ni jing lek penkub buram ya kite kisamla bat kentup ru ki hebren la shimenta lang do MLA kanong po ba Merrill Bones EM kum sembut kongsan baru nominated MDC ka KHDC ba Matthew Makdo kum special guest kiwe ki baladon lang hagni kasngi ki kentup ya Reverend KS Mersing badai moderator ka Riboy Synod Reverend LS Nongplang Reverend BR Pamsyong Reverend MS Chadam kum ki pastor bala syong tan bat kentup kiwe ki pastor bat ki teman basan ka balang Presbyterian jong ka Riboy Synod kani jing penku borom ya ki samla bat ki hebre ki kentup ya gitu ki bala pendap ya Catholic Solfa diploma staff music theory kasi traditional music diploma ka children's vocal training class bat kentup ya ka lay leadership course bala penlong da ka music ministry ka Riboy Presbyterian Synod ling ba ka Music Institute kabadan hanong po hagani kasngi nadu kongsan ba asas tenes sotun ba Merrill Bones EM ba Matthew Makdo kila shimenta ban sami ki sernot syakite ki samla bat ki hebren ki bala pendap ya kite ki kos ba per bala penlong hagate ka Music Institute Riboy Presbyterian Synod hagani kasngi nagalyang ka Riboy Presbyterian Synod kala IT ru ya ka dorkhas sa Menteri Sarkar ba asas tenes sotun ban thawlenti na ka bentaban penpha ya kate ka hol ki kenro jong ka Riboy Presbyterian Synod ki tiar tem bat kiwi ki jing don kam ha ka ba penya ya ketika Music Institute ka Riboy Presbyterian Synod. Tinrei na snelsinai, dat ni snelsinai, dat dingdon lengkap, yang ditemendasan NBC, in Pok Konstitusi, bat kam kertam, yang dingdon yang Sri Sostenes Sotun, long MA di pikiran konstitusi, bat iba long minister. Jom Kastir Peduni Iba Batu Ya Isim Archive Secretary Administration and General Administration Nanti Yo Kede Isim Bungkong Kagum Tayo Fiusa Di Yadok Ikat Batni Kudikusino Tekuda Isibun Dengan kegiatan yang itu dilepas yang leadership course itu dibawa new certificate semua biaya kan tiada dilepas yang leadership course dengan kebentai ini mengenai sesuatu lomba didikai berkelayo lomba didikai bakabalan kadang kami yang itu semua kabalan kadang kami yang dinyala bat kabalang kedengkam rohapi kupor yang ini ada kan usaha kebokram good as simple ya kiwei pak kalau kedengkam na kebata kri ngakwa bakat hong dukri bapila menyerap hagalian insan kebekenyan bersih ke spiritual growth hapo kabalang Kadang on, living the self is the most difficult part. Banyaran mirade kalau kelate, banyaran mirade, ban sumar mirade, kalau kadang na kapita yung
habapidon banyara na dagi bipang misnutu balakada lakadi kabela lakadi ka medalin lakadi ka dui terang kabadon kadak yung biging orpat kerak kanong puniso dan kajing tem kabadon kadak jing orpat kanong puniso Nikma batilong kajing tem kabondon kanong kadak yung biging orpat nang bakasur bakasyon na kani lengwai ti bat kata sur kan keren ya wepa ni susu yang dengan inti kejuti kunci makuleh ko ajong dengan institute kijike ilang shibun andre Indonesia yang bukan di kendal bat nakunda yang kini dipulih itu. Ni sungguh yang pun dinamai, lambe di kuaya, lambe solo, dua anda kata. Jadi kuaya sumbang bagi kuaya. Misnam ni kau snap, kalau di sana ni kita sepuluh minit kerja kuaya, kita nak sopan air pun. Di sana dia juga diperlukan dari kentang, dari tayo, dari si, dari kerja. Kamu musuh. Yang besar sikitman, biasa dari mana? Lain kemungkinan snap kentang dari lam digunakan dia tu, pola pelata. Suka ini, perlu ada. Dari kajing tradisional, dedication, dari perlu lebih penting kenapa? Di luar yang lebih luar, kalau kebibit, kebibian, hikmat lebih lengkap. Kalau kamu sipun, jadi perlu kuat. Di komposer yang berpercaya baru siduluk. Kamu bersut, berkompos di luar, dan senang bersut. Dihapus oleh jemur apa yang kuat mudah pastor ini dunia bersyukur ibadah dengan sah ibadah juno asingnya nak mencari sesuatu kiri sini kita bohong ibadah kita akan di luar yang di gospel song kita akan di mana kita berkunjung ke negeri kita terus nama kata, along dengan konsan nama kata. Banyak yang lagi di dunia itu pun, apa video ada di sini orang dan kita terima dan kita. Di tangan kita bentuk, kamu boleh bohong yang kita pakai suatu hal lima, karena dengan itu jadi kamu masuk ke video ada. Di sama kiranwa di sunang kendai berpendek dengan leadership course jika berkait penting ya kamu berhak pada penting kan bagi diri baru ilmu lebih kerugian saya sendiri tidak nomor kata kunci student juga pendek buat kita syukur hidup kuasa di sini bapak. Snow, mendengar mau ini dari sisi kita mau sokol, sokol saya dengan mulai berapa mulai bongkar kalau pinle, portray itu komisi, kumbah uterai, pada orang itu pinle kalau sana itu komisi itu, jadi dedication, sincerity, kalau kita harap bangun kita, kamu masuk dari dia yang di,
kebersihan jongka Indonesia kebersihan bagi komo berdisiplin nagunda juga kalau kongsan ka pun kecem karwai kesiau kadai kawai na kibentang iba lawan dong hakini mejuk ka bentang iba kilo-kilo iba don ni kesal ka bakar kesul ka bang ka tiang dari kibala pan play the music pan tem ni kita ki sulting tem ki kosotana kalau kawai na dina kilenti apa mapi tilawan yo ya kama kamai kecil but like kita ini happy with it ikut sama kente bersenang ibadah kesul ko bang baca kebesul tenang dan kepat dan bantu lagi bunsin habis pai hari kejuk kebenaran habang islam iki jiwai di boper jadi kejuk kebenaran isur di kesul Bakatring yang dinongwai, ibadah ni kesut, kebesutan, kabalat dan kesutan yang kiweu, but idon ibentang, lakulong hati kintin, lade ki lyrics, ibarat kejimut, jom kita kintin kejingwai, kasur dalam kesutan, hele kejimut jauh kejimai kairam sekelenti kebakalan tekai bang pawanong kunki kun kestan di kun kejumpai kesap kamokti pidon jit wai terkesur kebasnutian bantuan dorong ya keberteng kejong play utang pastor kasinat di Broadway dari boy presbyterian sinat keswaman penting di senang tak naik ukran ketika umbapila yaitu ketika di instan jauh ketika di boy presbyterian sinat but kaya dengan tu but Islam gawan sendiri boleh te kelara pejuk ketika riboy presbyterian sinat ya kejiman kejiman sendiri boleh te kesuatu wan nantikan menjadi isu apa beda baka jere kejian baki ka riboy presbyterian sinat di pastor baru di pastor di tenan dosan ngapa bang nang pilihan susu baki baru ke sinat nagata di jingku ki bahan di jumpi commission ke baki bidan nagata bendan burung ya kekertain gue jodoh kumulawan baik lari banyam ya di happy kulit ya ikut sama kenapa ikut sama baru kenteng senang kinya ada nanti kebobet kagunti kewa ublay soha nagmata jungi ublay syukur nagmata dikari kejikot kejuki yang ada kepor but na penpau yang ka jiplay yang kejikin pau juki ada kejikot kam nagmata ka borok way kami ka jinul kam nagmata sinat di borok but kumon omne penting kejikit ilang kam bagi itu nak posisi kuar ngantawan berikan bagi pastor dan tadi kejikit kam iba nagen kesinat lebu ya kejikit pak sana
bertunjuk di kau kita kelenci dekat bagi local area nak mencari kau kita kelenci uno punya banyak mahasiswa lari berniat nak kita dijinakkan ke bawah pikiran kamu nak kita berkincir kamtam nak kita dari mission kepada kecil hal kita nak kita uno bagi hal bagai dan berniat jadi pun sama hatta kelenci bawah kedai kita ki future leader lagi nongiam ibara ban ai pat ke ji kai shikwe pat lani ki nongai ibara ban kusutna ye ke jiwai ke ki yani paro ki began age lemba ki sur jiwai ke bang ketian dari ke jintan ki mamapi kila kakun kata jintai mamapi playo mamapi islamio napo jadi institut membangun kepada kasih jihikai nak mencari nanti kebawa mamapi kerja ini kemudian bah lima ini ikat berat ikut sama kentai bersenang ini ekonomi ini musician lagi jiwai, jintan, jemput, jumpi, lagi YouTube channel, lagi Facebook, Instagram, hatta lawe kebawa pi yang nak mencari kerja home, bak mission, kerjintu, bakat kesab kebawa pi bikan. MegalayaPost.news